hiya additional masekkado terega magandu mi mehar mitami korenda masekkata ki lift lobby extension then railing adi weather grill ga masekka then lift lobby extension ga masekkata ki yasso mi initial design ga mitana ki ane open kore fa inna courtyard then mitan hiya kuruma goligen mitanang mi adi ege ituru mi liftan ayna tojjehon kodakurumuge gotu nalgonu men ekkala mi mitaga inna faare talala mi courtyard mihun mi courtyard tereen gossa wadewma nikutumuge mi nizam mi nettam mi hamajassadini mi getunun asso mane war bod faseta kel libigande war ayitun nan ei kurim beenu kurum jaagaya war bod tan ituru egende ebade adi ege ituru mi extension ge tereen algon men eba mitaga mi wadenikum olem ge circulation navs war bod luyen ebade ei kurim beenu kurawunu eddoruge badalge ituru de doru levi mi wadenikum ole wanna bayakan iddoru ane has kore fadi nikunna bayaka iddoru has kore gende ege ituru sekke e deba mihunge circulation ge mi ituru jaga ge ane war bodu beenumen heba rajituna kore gende hiya additional masakatoge tereng den har nimi pore masakataki mi railing nen minnani install kore fa entrance komme building nek ges den algonu menna faagoy kamen mi ekkala eha bodu span nek gein mi stayatakan ingirwe support enneti mi tanaki agegatuga mi disability access ramp lefe in tanaka vs adi seating ara barefulness itur support e gotun algomenna fahagwe kamen mi etana railing ne dife itur support ka libigan danakam hiya additional ge timmana masekkatakan algonu me kuram me da kamaki mi weather grill ge masekke mi kamaki mi vissara musumuga imaratuga fahaturna kurin vissara vehi ane common area taka noni corridor taka mi femwadumuga masa dimaw man halle libena gotaka masa korakam den miharu mi e weather grill imaratuga kuriya fahatuga jehena design nan hedi ekamuga mi fabrication masekka mihar koramun dani adi ane mikamuga sababun ek mi visara musumuga corridor taka femwanumuga ama warbodu halle libigan daane rayituna warbodu fasehe vegan daane den mi fabrication ne mihar install korumuga masekketta wara avha kuriya feshigan daana kama malumat mi hiya building tawga mihar mi kurave magana maseketta sababum ves rayitun nan aslu warbodu loi fasehata ke libigan daane kama algunan gabul kora